DJ message ay reporter. Isok taktak no apay suna lang tinabatitan. I want to bring the city council into an alarming situation po. I was thinking I will hold a caucus with this matter po ngem since basite lang ito po ken iparit ko po ng video ka po DCJC at ipabuyak nga video kada kayo po. Jack Pay lang inagnaganan dito po yung kaya tap no mabuyayo DJ Black and White hanga may papabuyat live dito po dito ket tatayo lang nga makabuya dito nga incident nga napasamak i-play mo man po dito media player ito. No, awan audio na dito. Video lang. So nung makita yun dito video po, this happened idi Friday. Kaadapay ni Apo Presidente dito yung Apo. So nung makita yun Apo, ada confrontation nga napasamak. Dito yung confrontation Apo, US balikatan da pa dito Apo, US Marines da dito'y. Tapos biglang ada nagasot ti paltog na po nga nag-desparo apo ita uneg ti bar which is very alarming apo because how could this happen ito'y lugar ti Lawag City Centropay I even gave the assurance dito'y US balikatan apo nga safe ito'y Lawag City and yet adda kastoy nga mapasamak. I know some of you kagadwa nga padak adda permit to carry na. So basta dito'y nakipan ito'y permit to carry po because I am also a licensed gun holder with permit to carry po. Ito'y condition na ito po number 1 ko na this permit to carry outside residence is granted as a mere privilege and may be revoked by the Chief PNP anytime. Tapos, number 3 ko na nito'y firearms must not be displayed or exposed to public view and should be encased. Number 4, firearms shall not be brought inside place of worship, recreational areas, amusement center, and the like. So, violation isuna po ka DJ number 3 and number 4. And since nakasabukil DJ Paltog na, at nagugulo, imasot, nagpaputok. So, very alarming. Every Monday po I go to our flag ceremony. Kadije nga padak nga mandag flag ceremony po, panunumpan ng lingkod bayan. Kunan ito po, pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Adaim mo ng insidente nga napasamakin po. Very alarming ni pabuya ti Facebook, nagbidbida man ti Lawag City Giant, nga ada kasi nga napasamak. Tapos, kastoy dito'y sumarunumet na po. Narigat, no, I cannot in my good conscience nga baybay aklata dito yan at baka ada nakarkaro nga mapasamak ket shock to kaslang consent shock to di dyan. So, with this revelation po, I'm endorsing this video po can DJ complete CCTV na to our chief PNP tap na makita ng for a possible suspension or revocation ka DJ permit to carry na kit LTAP na DJ nga nagpaputok DJ uneg tibar apot we cannot and we should not tolerate such because if lawlessness abides in our society kakadwa isot pakalan na ti gulon. Ket no hanta yung iset ti example na DJ yan, anan tupay nga ro DJ ta tao ni bagada nga adda kastoy nga mapasamak ang aso ti palto ket no pipinaltog DJ na po adot mairamraman na po. So as much as possible we try to make Lawag City as friendly as possible po. So yun no makita yung siyak po awan bodyguard ko, awan pulis ko, awan driver ko, siyak lahat at aggargaraw at mamate ka po nga peaceful ti Lawag City no da kakasto yung mapasamak madi po iso
If there is no objection in the floor po, since this is a city council po, I will be endorsing this matter to the Chief PNP po for his perusal and immediate action po. And also give copy po to Senator Tulfo kaputa isuna po ti very vocal kadeto nga person po nga kaslang sinita na pa ni RDT PNP lawag hepe idi nga apay awan paspasamak kadeto nga napaubra so narigat apo no we stand by it ti kakastoy adda pa instance apo diya po no nadamagyo pamilya damit lang na kaslang pimutok pa iti adal naglibang ije mesang pickleball apo gaputa kakastoy nga insidente na po ket very alarming para kenyak as your presiding officer apo nga we should see to it that we promote digito nga policies tayo apo to safeguard our citizen apo and hanga ti mabutbuteng da apo. So apo sek, please take note apo nga endorse tayo basit kini Chief PNP tayo apo copy furnish ni apo Senator Tulfo apo. Yes, Your Honor. Other matters, Your Honor.